Hollywood ta chuan plastic surgery ti hi thil hluar le thlengzing tak ani lain chen khat chuan plastic surgery ti ni andu mangmi alova chuti lain chen khat ve thung ero chuan zepa thup treat ve lovin an chuang jok emo ti mai tur te po an omnuk engpo ni se kan lan dan kan thlak danglam shita wanga mani in rin tok na kan nei sot ani chuan thil thatak ani ve tho mai hei wang chi a hian milar tam tak te chuan an lan dana an du thu sam lo lai deuh te chu an sum man sen lo nem mukaliam zoi zoi te mang hian an siam thatirin an ti danglam tir mai thina naktu ka enge ka chumang thalia engtin nge kan khosakang ti lam kherwak angai ve thin lo bok nen henga an sum man ral po hi atam thin na ro e tuna chuan chik mi le helama mithiam chen khatte thirna achanga Hollywood milarten an lan dan ti danglam nan hian sum engzat chi ange an lo sen chin ti thir hauna inei to ang umyang Donatella Versace fashion brand lar le ming thang tak Versace a an chief creative officer le Versace brand din tu Gianni Versace lai zon nu ni bok hi khovela me chetam takte fashion icon ni hial khopa moi le nal ani a ho sakna po hi dollar million zani lai ni in ani hian a mel mai London thak danglam nan hian sum tam tak aseng chin vun chuar harna le mai en na botox laser le fillers te lip injection atan te hian dollar singni sanga India poisa a cheng noi som pariat sing khat sang ni zariat somsari panga lai seng to chu mai ba ka heng hi ati china ni ti po azep shan lem lo boka me chetan chuan om natural le lutuk hi amoi lo ati bok comedian le actress Kathy Griffin po hi kumsom thum tal top mi pui ma a in lan to ani a chu wang chuan alan dan po hi uluk angai hle ni in asia ani nge yang ani hian botox chemical peelings le samti danglam nan hian dollar sing thum India poisa a cheng noi somni pakhat singa sanga zali somnga la ya seng to Kylie le Kendall te pa ni chin Bruce Jenner meichia anga Inthlak danglama Caitlyn Jenner ni ta po hi patling achanga meichia a Inthlak danglam na atan hian sumle pai aseng nemrura rhinoplasties narti danglam na laser hair removal le thil dang mi pata atanga meicheta ang nei tura hanti ki koi kwal vel nan hian dollar million nga zet aseng mole taralama insenna atan chuan awa ho tak em kanti don nge alom pui om kanti jok don thlir tu te ngai dan ni te se Caitlyn Jenner kan soi zo che aboka an nu hlui Kris Jenner soi ve thungang o a fashion meichia pangangot an kalna konga hlotling em vek mai shing tu nu Kris Jenner hian alan dan ngai de oreng langtar tak tak hlei theilo anga om reng tur hian surgery tam tak ma chon chinin chungte chu nute surgery rhinoplasty botox treatment le ha lamte ni in anzawai hian dollar million khat vel aseng to reality tv le social media queen anti hial chin Kim Kardashian po hian botox treatment le lip injection atan te hian sum le pai aseng hnem viang ni in an soya heng mai ba ka hian anar chu plastic surgery manga narti danglam na mangin ati danglam bok ni in an soi henga tanga asum sen zat hi tarlan fak om lo na a atam thokhatang ti chu kan ring thiam mai ome Kylie Jenner a cosmetic line awanga mi house ton to chelo le tok em mai po hi tuna alan dan hi apian pui vek an ni bik lo ti chu kan shevek to anga Kylie hian a mui ti len cha deuh tap nan hian lip injection ati china atak sapeng dang po siam danglam nualin a nu te po hi atilian ni in an soibok sap play role ngoving veng mui pan hling ni chin hian hetiang taka adanglam nan hian US dollar million ni ayatlem lo chu aseng to ngei tura chhut ani Khloe Kardashian po hian asoi fak lo na a ma se atak sa khoi lai emo a chuan natural lo thil tam taka om cheuti soi ngai lowin kan she thu mang hetiang ani awang te po hi anima na plastic surgery chu asoi ol samin angai holam hle a samdum nen a in ang deuh reng ni in asia ni e kan mel thak danglam nan le
kan nal le zual du in kan samrong te po kan thlak danglam fowa chung ne na plastic surgery huang khata ada mai po hi a om lo chan lowe ani hian plastic surgery atinge ti chu shiat ni ma se khoi la ya nge ati ang tia hian chana mu mal fak om hlei theilo wangin henga ta na asum sen za tur om vel po hi asia theilo ani Kendall Jenner Kardashian member Khovela model lo nem ber ni mek po hian alai zone te ang tho khian plastic surgery emo permanent cosmetic lam a khoi lo ni in a in soya ma se chik mi ten atlei ro lai thalak le atun mel an khai khin chuan lip injection le engenge mo langsar wak lo chi tal chu ati ve nge an ring tlat thung gospel ma achang tu nu mel tha le du om tak demi mur po hian alan no pangreng theinan le upat vunzur heng nuang anei mai lo nan plastic surgery ati a aman po atlom lem lo US dollar noi li India poisa a cheng vai bel chesom ni pakwa le ti lai ani Demi Moore le Bruce Willis Stefano Rumor Willis actress talent nei chale zailam po ti thei fu po hian anu Demi Moore ang tho hian plastic surgery awar le a khaberu ti danglam nan te a moi le anar ti danglam nan te mai ba ka vun chuar tur ve na rhinoplasty te po ti ve in henga tan hian dollar noi khat lai a khoral to Michael Jackson zai thiam musician le performer chatak King of Pop ti hian a soibo hi mi hanga piang ni in alar fe to nu sum tam tak a hailu a tho chwa to nu chuan avun rong thim chu du lovin sa puyang ve tumin vunwara ain thlak danglam veka hei mai ba ka hian a maya chuan plastic surgery atina sa mai boka hetianga mi hang mui cha tep top ni chin vun ngo piak le mel danglam boya ain thlak danglam kwal nan hian US dollar million khat vel seng turin an chut sak bok 60 chawvela changa tun thlenga kan la mel shiat le lanal reng mai chair po hian he alandan ngai deu reng tur hian sum aseng hnem viau surgery voi dwai lo ma chon to in anar a om bor le amit bor vel te hi a khoi danglam tir to ba ka avun zur mai tur ve nan te hian US dollar noi sari le singa lai aseng to bok Nicki Minaj Khovela me che cham zwa zinga a thleng sang ber pol le mi shiat lo tak po hi a lo tlin chau zel lai hian alan dan te po hi andang lam ve shet sheta chik mi te chuan Nicki Minaj hian avun rong ti en nan le among ti len nan le in ti mel moina dang atan hian US dollar singthum sang khat lai a sen to an ring Megan Fox actress chelo le lartak Transformer le Jennifer's Body achanga mi du ron le cheloti ron po hi helama mithiam takte chuan an lo chik viau maya man le tu na alandana danglam na nasatak an mutlat a hnute abiang a moi le anar te hi ati danglam nge yin an chia a chunga tan chuan alo bera US dollar sang riat ahman an ring bok Shang Hui zai thiam tun thlenga mitam tak oi tlei tu Dolly Parton po hian plastic surgery chu awar ve khop mai azep heklo ahnute abiang le amit borvel te chu a khoi danglam nge ti soin mi in adu ve a poisa anei bokani chuan doctor thiam tak ronin pantop mai ro se ati ma se tun nu hian ati vak to lo ti soin avun chuar tur ve nan fillers le botox bak atingai to lo ni in asoi Dolly Parton hian henga tan hian atlem bera US dollar sing hi sanga amang turin an chut sakbok Pamela Anderson Baywatch star po hian hun le ni aral zel ruala alandan te andang lamve mai lo nan alandan hi nasatakin atlak danglama anute tilianin facelift atiboka henga tan hian dollar sing khat zanga tal seng tura chut anibok henga tan hian dollar sing khat zanga tal aseng tura an chut bok Ashley Simpson alai zon nu Jessica Simpson anga zailama kalta po hian ahnar abiang le a muile amit borvel te chu a khoi danglam ngei ti azep lo heti khopa me chemel chale nal po hian magazine nuladang nal tak tak a mo chang chuan
mani indu khop lo na alo nei lian ve viau ni nge turani hei wang hian a indu khop lo na lai lai te chu athiam te amodi tir ta ani henga tan hian US dollar singkhat sang thum zet a seng bok Ariana Grande po hian hetiang permanenta indi nal na lampang chi plastic surgery e ri lawe po ni se alathimia lo ni in asoya ma se alar ma ano pandeu hlek lai thalak le tun alan dan hi chik mi te chuan an compare china an pom thei tat lo ahnar a mui le amit bor vel ba ka anu te vel hi a khoi danglam nge an ring bura alo bera henga tan hian US dollar singkhat a sen an ring bok ole tun chumatan chuan khati chin kha ni le ri mai se le pe ka ai ngai nom jok nen kan lo ki le thwai don ya thlir tu zong zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule